لله رب العالمین. برادران زائرین، ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن، ترجمان قرآن، یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم، بچه نجیان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از داننده های فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدند. یکی از صحابگان جلیل و صحابه فضیل. مسجدی که برای عبدالله ابن عباس نام نهاده شده، عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شده. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذشت، همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا از دنیا گذشت و مقبره اون هم در همینجا مانده. در همین موضوع به نام یک مسجد بنیاد کردند. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت، ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج همش کارگر، عمال، تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعت اخذنا فيه. كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، و مسجدی که حبر امت، ترجمان قرآن، صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس، پسر عمتی رسول صلی الله علیه و سلم. انا مسجد در روبروی ما، دروازه این مسجد بابی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است رضی الله عنهما، از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. انشاءالله انا داخل میشیم و در مسجد انشاءالله تماشا و مشاهده میکنیم. این مکان مقدس و در اینجا دو رکعت نماز میخونیم و انشاءالله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا، باز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون میگردونه و خداوند عباداتتون را قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشاءالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشاءالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو در شما انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از این گرفته است. نه برادرها در اینجا می‌بینید. یا انگور این شهر طائف که نباشد که انگوروش اناراش بهترینه. برادرها نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرها، یه بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم با کتابخونه این مسجد. کتابخونه این مسجد ببینید چه کتابخونه است. چی گپ داده اینجا؟
حرف پیشتر بسم الله الرحمن الرحیم. الان حرفایی که در سنگ ایستاده است. انا برادر ببینیم. جان دو معنی کچا این قچزه. این انسان. سنگ دم ایستاده شده. در دوره پیش. بعدا اینجا کتابخونه یا آساس. آدم رو geldi. Adam بعدا بسم الله الرحمن الرحیم. انا چیزی که در اینجا شما ببینید. ما هم قطار شما باید ببینیم. وظیف در اینجا خواهر میگذاریم. انا از کتابخونهش بخبر شد. انا ورقه کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. اینو ببینید. قریب درونده بودن. انا این کتابو یه همچنین کتابخونه است. این چی را نواربرداری میکنم من نفهمیدم. السلام علیکم. What is this? Huh? This is nothing. Nothing is photo you. هیچ را صورت میگیرن. همین هیچ چیه صورتش میگیرن. برای چی نمیدونم. مقصد دیوال همه مسجد هم خیلی ساخته شده است. فهمو. خوش سلامت. Where is it pray? پرسیدم که نماز در کجا میخونه؟ آنام پایانده. همین اشاره قطع از همه زبان بهترین این اشاره است. اشاره میکنی ماشاءالله نشان میتن در کجا میره نماز میخونه. اینا برادر اطرافش خونده نماز ها. اینا برادر جدا بوده. وومنز مسکو این جای زنکو بوده. جای مردکوش رو طرف باشه. از میره میبینیم. باز در اینجا خیلی مسلم دخیو میکشن. چند پول باشه این دخیو ما دووردن 4 پوله. این چند پول است؟ هیچ نفهمیدم. کسی فهم بدونه میفهمه ندونه. و این مواری میره و دارش. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند پول بده؟ 10. 10 10 بده یا؟ 10. یه نقره نیستن اکه خیلی نقره نکه یاستی میخوردنی 5 یول هم 10 نیست که اینه دخیو مسئله نی بیم بردارو این شبینی شیر بوره یا کشلاک Krasovka, Jomevagi, Tokyo, جای نمازو عشره 10 سمدن چند پلایسی؟ 10 سم چند پلایی؟ ای خود تاقا چند پلایی؟ و نه ایده نده ایده نده این ملکو میلک کستوری چند پول ده؟ مانی how many? 2 real? 2? دو تاش 5 به نماز خونم نیوله مارا انتظار شای ماشالله رنگ شیره خونده که نمازتا خدا قبولش کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیب نگردان برحمتک یا بسم الله الرحمن الرحیم اکی جمع خیلی یا مدرو نه دارین مچته و شما نشون میتون بردارم بسم الله الرحمن الرحیم از ما هم خیلی گردیم راست میریم ماشاءالله برنک شما نشون میتون ما باید یکم صفده رفته نماز خونم بسم الله الرحمن الرحیم هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیده که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومده نماز خونی و همین خاطر برادران عزیز من با شما باید نشون میدم که در اینجا
ҳар як чишда қуръон мондагӣ аст. Машоалло, мана бинед. Ана сафи пеш аз ин тараф. ин тараф мерем, сафи пешда худо хоҳад ҷое ки эмом азон метиҳад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. ҳамуҷа рӯпари минбар намоз мехонем, худо роз боша. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. хай касе ки чизе мега гуфтан гира, мо дар роҳи рост. Машааллоҳ, ана ҷое ки азон мегам, инҷо ҷое ки минбар аст. Мо ҳамин рост минбар ба иншоаллоҳ 2 ракат намоз таҳияи масҷид мехонем. бародарҷоно, худо намозхонагиро дар гарагаш қабул кунад ва дуо мекунем худо бахшандаи меҳрубон ки худованд шуморо насиби ин хел масҷидҳои зебо кунад ва хонаи худ даъват намояд. бирахматика ва раҳмонир-роҳим. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. дар инҷа се шай хе ки мебинед, дар инҷо китоб хонда писаи тани як давас шайхон бародарони азиз нишастанд, намоз хонестанд. Мена ҳазрат чӣ қадар маъқул шед? беҳтарин аст? алҳамдулиллаҳ, беҳтарин ҷой. ин бародарам роҳбалате ҳаст ки ҳамроҳи мо дар ин сафари ҳаҷӣ ҳамроҳи мо аст, иштирок дора ва эҳтиромона хоҳиш мекунем ин бародар ки барои ҳама мардуми ғариб як каф дуо дар даруни масҷид. парвардигор ҳоққо парвардигоро ҳамата муносиби хонаи худаш аввал бигардона. Амин. файзу баракат бия дар касбу кортон ки худованд ризқтон яки биёи зиёрат кунӣ ҷойҳои муқаддаса ва қарзи илоҳитро буд кунин. парвардигор аввалан ҳамата саломатӣ бития ва файз дар короту баракат ки омада зиёрат кунӣ. ҳаминҷа мо ранги ҳами бародарову бо сари сурху бо умраи мабруру бо ҳаҷи мабруру ҳама ба хонаҳо сиҳати саломат гардид. Ташаккури зиёд бародари азиз. саломат бошед. Мана бародаро Саломат бошед. давомаша бинед. Масҷид чӣ қадар ҷои давом дорад, чӣ қадар сутуни зиёд дорад. мисли як масҷиди Мадинара монанд мекунад ки беҳад сутумош зиёд аст. ҳамаи хотири бародарони азиз, мо навбардорӣ мекунем ҳамаи сутумоша ки шумо бинед. ҳақиқат мана бародаро дар инҷо тамошо меём. иншоаллоҳ мардум тамошо мекунанд. дон аз ҳама дар вақти ҳаҷ кардан ва намози рӯза ки мегирем, намоза мехонем, худо қабулиш гардонад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. инҷа бародаро мо гӯшама мондам. шобак гӯша мегирем. бародаро нақадаме ки дар вақти намозхонӣ инҷа намоз хондам. ҳама бародаро ҳама инҳо ҳастанд ва баъдан дар ин духӣ мефурӯшанд ва ангури тоифӣ аст дар инҷо. танҳо ангури тоифӣ, киви, апелсин, себ ва анор. хекмана шумо дида истодаем. шафтоли личака бу мегзарем ба атрофи масҷида бародарони азиз дар инҷо гостинисаҳо ҷойгир ҳастанд ва хонаҳое ки мардум дар инҷо истиқомат мекунанд. попшам ҳаст инҷа, попши мефурӯшанд. вақти намоз шавад тез ҷамъ мекунам ва мерам намоз хонам. хеле духиҳо ҳастанд. чоро ки гуфтем дар ҷо ҷои намозхонӣ барои занакҳо. اینجا جای تا و کتابخونه هست. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان، رفیقان. این همی اتوبوس است. ماشاءالله این همی اتوبوس قطعی ان شاء الله ما
дар сайру гаштем бо дар инҷо бисёр автобусҳои дига ҳам ҳастанд ки ҳамчун туристҳо дар инҷо ба ин автобусҳо сайру гашт доранд. бахшиш як даҳан гап ин автобусҳо дар ҳисоби кия? автобусҳоро ки мо ба шаҳри Тоиф мекунем, алҳамдулиллоҳ, ҳар сол ҳисоби не ҳисоби бургартур нест, ҳисоби бародарони хайрхоҳ фи сабилиллоҳ ҳам ки не касе агар пул битияр не намегем мегирем шумо вақте дар шумо масҷиде ки дар замони расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар аҳди расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам бино неҳода шудааст аз кӯҳнатарин масҷидҳо аст. чун амаки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам як аз пуштибонҳои ҳақиқияш Аби Толиб аз дунё мегузарад ва баъд аз он Хадиҷа низ аз уммулмуъминин радияллоҳу таъала анҳа аз дунё ки мегузарад, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ пуштибоне барояш намемонад ва ба Тоиф барои дастгирӣ ба ин мардум ба ин ҷо меояд. Вале Бани Сақиф пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро сангборон мекунанд, ҳатто на ин ки бузургон ва сарварону саидони ин қавм ба ғуломон ва кӯдакон мефарманд ки ин касе ки даъвои пайғамбарӣ дорад инро бизананд. ҳатто барои задани Муҳаммади набӣ ин бузургсолорон мегӯем, ин касоне ки худашонро сарвару бузург мегирифтанд, санг заданро лоиқ надонистанд. гуфтанд ки ин лоиқати санг задани моро надорад, ба ғуломону кӯдакон амр намуданд ки бизанедаш. ва на ҳамон ҷое ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҳамон боғ рафт ва дар ҳамон ҷо такя зад ки Утба ва Шайба ибни Аби Рабиъ ба ғуломашон Адас як ангуре доданд, гуфтанд ки бирав ба он кас бидеҳ ва ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ангурро доду Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисмиллоҳ гуфт. он шуда чӣ мегӯем? бародарони азиз, давом метем ҳам наворбардориро ва ҳам сайру гашта. ҳамроҳи мо бошед ҳар куҷое ки мо сайру гашт кунем ва шумо нишон медиҳем худо хоҳад. ва шумо тавассути наворҳои мо ҳаҷро мебинед. ба пурагӣ мебинед, на ин ки кӯтоҳ, балки ба пурагӣ. иншоалло ки ба пурагӣ мебинед. мана шофёри мо пули стоянкара меспора. Ключачки. дӯстони азиз, марҳамат, бо диққат гӯш кунед ва тамошо кунед. мо аз ин масҷиди Тоифӣ баромадем. иншоалло ки ба масҷиди мерем ки масҷиди кӯҳнатарин мебошад. қиссаашро шунидед ва бо диққат бошед, тамошо кунед сайри сеёҳати моро, то ки якчиам бошад аз шаҳри Макка бохабар шавед. ин аз шаҳри Макка. дар инҷо бисёр хеле ва хеле бисёр аст авратҳое ки яъне занҳое ки ба сару формаи субҳи сиёҳ шонда ҳастанд ва шайхҳое ки манфиат дасташон румоли сурх доранд. дар инҷо хеле зиёд аст масҷидҳое ки мардум панҷвақта намоз мехонанд ва масҷидҳое ҳаст ки рӯзи ҷумъа намози ҷумъа мехонанд. бародарони азиз, ман ҳамина гуфтагам ки компанияи Бургантур моро ба инҷо овардааст ва ба ин тури сафарие ки мо карда истодастем. хеле заҳмати зиёд кашида аз ҳисоби худаш ва аз ҳисоби бародароне ки хайрхоҳ ҳастанд чунин автобусҳоро ташкил карда моро ба тамошои шаҳрҳои атрофи Макка бурда истоданд.
من خودم چخیلی که شما میدونید بلوگر در شهر یکاترینبورگ هستم و یکم بار این خیلی شانس با من از طرف خداوند برای من شانس شد که خداوند مرا به خانه خود دعوت کرده است. من از وقتی پر استفاده برده دیدم که خیلی وقت زیاد هست 14 روز تا 14 روز ما میتوانیم که شیرتر و خوبتر معلومات درباره همین شهر مقدس پیشکش شما نمایم. از این خاطر با من با رهبر بورگانتور یعنی گروه 1441 برادرمان رجدین را خواهش کردم که کمی مشکلی داریم و رایان که در اینجا زبان انگلیسی را نه اونقدر خوب میدونن. التماس کردیم که همه معلومات پورا درباره هر آنجایی که ما میریم معلومات پورا برای ما تیم. با اون خاطر برادرمان از ما سخن ما رو رد نکردن به خاطری که او همه وقت در خدمت حاجیان بورگانتور است. از همین خاطر گپ ما رو رد نکرد و هر کجایی که ما رفتیم کوشش کرد که ما سوالهایی که میتیم با سوالهای ما خودش جواب تیه و نفران همچون مثل من همین راننده زبان انگلیسی رو نمیدونن، زبان تاجیکی رو نمیدونن و زبان اردو، فارسی و پاکستانی، عربی گپ میزنن و ما ترجمه کرده داد. ما هم مینداری خود را با اون میرسونیم که تشکر زیاد برای نفرانی که نوارهای ما را تماشا میکنن چنین امکانیت را رد نکرد. برای اینکه برادران در اینجا وقتی که ما در حقیقت زبان را ندانیم با ما مشکلی های بسیار دچار میشیم، با مشکلی زیاد دچار میشیم و برای یک ترجمه گرفتن ما همراه خود ساعتش 150 ریال است که 150 ریال با 33 دلار شاید که با 33 دلار تبدیل شود، یعنی خود باش 33 دلار میشد، ساعتش 33 دلار است و برای ما این امکانیت رو نداریم از سببی که ما نه اونقدر بلوگرایی که در صفحه پیش جهان باشیم که ساعتش رو 30 دلار 33 دلار داده ترجمه گیریم. از این خاطر ما برادر رو خواهش کنیم، برادر خواهش ما رو رد نکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسند شدیم، خیلی خرسند شدیم. من نوارهای بهترین و سخنهای بهترین و قصه های بهترین پیشکش شما کردیم. دوستان عزیز، اینا همش به خاطر شما است، به خاطر شما است که شما هم وقتی که همراه این برادر میبید همه این جایی که در نوار میبینید در حقیقت با چشم خودتون میبینید. انشاءالله این برادر رو نام رو تلفنش رو نام واتساپ رو نام ایموش رو در بالای اکران در اپیسانیا میگذاریم. در اومده گیرید نویسید چی سوالی که دارید مرحمت سوال چین ما برای چی تکیه با اون میکنیم که او میتواند با سوالای شما از قرآن جواب بیاد. اما ما باشیم تنها وقتی که ما نمیم بینو را دیده ایستاده ایم، این بینوی سفید، اگر از ما پرسید که همون بینویی که در نزد مقصد من همون مسجد بود که خونه بود رنگش خیلی بود، ما با شما میگم که سفید بود. اتوبوسی که شما رفتید چند آدم میبرد؟ میگم که 31 آدم میبرد. اتوبوسی که شما سر و گشت کردین چی رنگ داشت؟ من رنگی کبود داشت یا و غیره ها. و همین خاطر برادرها سوالایی که شما میخواید
саволои динӣ тиед марҳамат метавонед ба намози ҷумъа равед ва ба мулое ки масҷид дали беҳтарин мана бинед бародаро дар инҷо масҷид аст. We stopped it? No. Немегам. We not stopped it, да? ممنوع. جزاك الله. برادران عزیز این هم یک مسجدی است که پیشکش شما کرده ایستاده‌ایم. پایان میکنیم. الحمدلله انا همین موضوع اساسی موقف دیمی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد به انا همین جا آمده در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همین جا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن اما غلامشون با او یه انگور دادن گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد و عدس با نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم اومد و انگور رو به او داد. انگور رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو را زدند و خونالود کردن، چی چیز است که تو را زدن خونالود کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت رو به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس با دیدن حکمت، تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. همان موضع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی همین دو نفر شخصیت بزرگی طائفی بودن. خب به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از ارچیاش پاک کرد و در همین جا بگیم خونش از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش و برای همین هم رفت در غار حرا. در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمده، در همون غار در درون غار در اومد و در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب انا همین همون موقف دویمی ما با چی خاطر به اینجا اومدیم، یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. انا همین موضوعی که بگیم آباد نشدگیان و به همین شکل گفتیم که همون جا انا همون موضوع هستن. انا همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين والان المصنع. خب موقف سیوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتیمون ان شاء الله با مصنع با فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. انا بعد از آن با میقاتگاه میریم. با مصنع بریم با فابریکه عطربراری، عطرایی بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن اگر میتونن که اونجا بخرن. سلامت باشین برادران عزیز. چیزی که شما شنیدید البته در شهر مکه заводи ҳаст, яъне фабрикае ҳаст ки дар ҳақиқат худашон атр духиро мебароранд ва ҳар нафаре ҳоҷие ки дар ин ҷо қадам ниҳодааст ва мехоҳад ки беҳтарин ва яке аз беҳтаринои духиёро барои дӯсти рафиқи худ ё барои падару модари худ харидорӣ намояд ва ҳамроҳи худ гирад ҳамчун туҳфа. бародари азиз, вақте ки шумо ба Мадина мебиед, мебинед ин қадар духиёи зебо, қадар ки куртаҳои зебо. ба Макка мебиед, ин қадар мебинед ҷойҳои зебода духиё атрҳои зебо мефушанд. агар шумо ба тур
ва бургантур биёед, бургантур бо ҳамон макони духӣ мебарад шуморо, ки шумо саросима нашуда аз дигар ҷойҳо нахаред, аммо метавонед аз маконе ки макони духӣ аст, яъне ҷои атарбарорӣ, шумо метавонед ҳамроҳи ин бародар рафта аз ҳамонҷо оригиналша харед, яъне духии аслиро харед, ки шумо чӣ хеле ки медонед вақте ки духӣ аз завод ки баромад, агар 1 литр бошад, дигар одамон мегиранд 1 литри дигар роҳан қатиш мемонанд. Шояд ки чунин бошад, шояд ки набошад. Мо эра аниқ тасдиқ накардаем. ҳар он чизе ки дар шаҳри Макка ва Мадина буд, мо онҳоро ба дасти худ гирифта ва бӯй кардагем. Аммо ҳозир шаҳри Маккада иншоаллоҳ бар ҷои духӣ, яъне заводи духӣ мерем ва мефаҳмем ки фарқияти ин духӣ аз он духиҳо дар чи аст. Шояд ки фарқияте дошта бошад ва шояд ки фарқияте надошта бошад. بعد این به فابریکای عطربراری میریم. شافیرو میگن اگر جوگش نباشن اگر اونجا مانکیم بید کنن. یکم اتوبوس همش گفتن که نه ما نمیخریم. ضرور نیست. ضرور نیست. گفتی چی برای مانکی برای خودم. امام حرمین. شما خاطی سودای اسم خلود سودای اسم موی خاطی قبل عبدالرحمن نداره شورای نه همین کوههای طایف میگه فرش های کوههای چی کوههای مکه Kuri guli satsola. Bukane barem ço metnayem ga? چی میکنه Allah به بو میبره به او ریاست که دل بوی جمعه برم چی؟ همیگا این همین چیه ای خیده؟ گلی satsola که گلی آلوی میگیم اساسی گلی آلوی همیه نه Ayram reklamı. Ana barodarın aziz inas zavodi dukhi. Şuru karda. بله ها تمام الحمد لله در موقف سيوم بعد مسجد عبد الله بن عباس بعد مسجد کوه در همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدنتون رو داشت احتیاجات نشست همون موقع تاریخی تو هنوز بینه‌هاش هستن و بعد آن موقف سیوم در این سفر طایف زواد عطربراری طایف شده ان شاء الله طایف میکنیم زوادی مستقیما بعضی برآوردن عطر را نشون میکنیم Jazakallah.